Šta bi vi uradili da vam kažem da je postojao način, mislim da sam mogao da spasim Štrumfetu, da je oživim, da još živi. Znate, mogu sam to da uradim, ali nisam znao kako. Pogledao sam sad na Google i sve je pisalo. Mogu da vratim u život sve ove dinosauruse. Moram samo da im uzmem onu stvar. Ne tu stvar, nego ovu stvar, vidite. Ovaj artifekt. To sam mogao da uzmem, ali nisam znao. Bilo na dnu reke, majku mu. Mogla je sad da bude živa, u stvari ne bi sad. Ali za neki level, znači kad se malo level up, mogla je da bude sa Štrumfom. Zajedno da rade, mislim, zajedno da se druže. Ok, ovo je tužno, ne mogu. Gdje je Kozma? Ok, posjetimo Kozma, prvo da intro, molim te. 3 sekunde, broj, 1, 2, 3. Pozdrav svima ljudi, ja sam Lucky Player i dobrodošli nazad u Ark Survival Evolved. I u današnjoj epizodi ima... What? Praško? Isto ti? Znaš, malo si se promenio. What? Oh my god, izgleda tako lepo, tako... Beži tamo, nemoj, beži od mene, beži, molim te. Inače, to je skin, vidite, sad ću vam pokažem, evo ga skin. Vidite, ovako izgleda normalno. Gdje mi je sad skin? Aha, kod njega. Ovako izgleda epic. Peraška, sviđa mi se ovaj skin, zadržat ću ga. Ok, u današnjoj epizodi prvo da damo ime našem dinosaurusu. Mislim da sam dao na majmuna i jesam. Dao sam mu, kao što vidite, Žile se zove. Znate, iz Pingvini s Madagaskara. Ona dva majmuna što, mislim da Žile ne priča. Mislim, on kao nešto s rukama pravi, znate. A ovaj drugi prevodi. Tako beše. Mislim da jeste Ping. Jel' tako? Oj, ti imaš level, nice. Idi u food. Ne znam zašto, ali idi. Ok, čekaj da damo ime našem dinosaurusu, ovoj mački. Ovoj tako dobroj mački. Inače, ubio je T-Rex jednim udarcem. Inače, pisali ste mi ime samo trenutak. Da ga nazovem Ugly. Što tako piše? Ugly, da, Ugly. Eto ga, 28. level. Super. Ok, u današnjoj epizodi pada mrak, ok. Danas imamo da radimo... What? Kozma? Šta radiš tu? Dodojeg. Kakav? Dodojeg? Je ovo žensko? Female? Jel vi radite stvari? Ne radite stvari. A ti imaš level. Ko si pa sad pa ti? Idi, ne znam ni ja, idi Oxygen, nemam pojma. Kozma, dođi da popričamo i ti. Čekaj, samo trenutak, moramo ovako na njega. Da bude epic. Ne, čekaj, znam. Znam kako će ovo da bude epic. Pa Kozmo, reci, ko je ta? Ko je to? Ko je to? Nećeš ništa da pričaš, a? Ok. Inače, zanemarite ovo ovdje. Da, zanemarite. Hoćeš sada pričaš? A? Nećeš? Te bacim negdje, nećeš više da vidiš tu devojku. Evo ti to. Inače, u današnjoj epizodi idemo da pripitovimo još Dodo, jer već nekih 3 epizoda smo, mislim, pre 3 epizode smo napravili ovom. Vidite, imaju čak i prozorče. Ti vidiš prozorče. I kako te Kozmo, znate, prepitomio, kako te on prepitomio? Ne pričaš ni ti, a? Ok, čutat ću. Ok, da treba da ubacimo oko 3-4 Dodo ovdje da rade one stvari, znate one stvari. Ok, zaglavio sam se, ok. Pusti to. I da u današnjoj epizodi... Flekice, ti imaš level, nice, idi u wait, treba će ti. Zato što mi prevoziš metal. Ok, treba da prepitovimo dinosauruse i treba da napravimo još ovo.
ovo da pečem metal. Imamo 60, nice. To nam treba staviti u smitija. Napravit ćemo ih oko 5-6, pojedi Dodo jaje. Pojedi pup. Ok, pojeo sam pup. Nije mi dobro. Kozmo, to si ti kriv. Ok, miran. Inače, skupio sam ove stvari, vidite. Blueprintove, imam ih dosta. Imam čak i ovo, attachment, laser. Za neku pušku. I napravit ćemo ovo. O tom potom, ok. Prvo, čekamo da padne dan. I ovdje ćemo napravimo, čekaj samo da se, ovdje ćemo napravimo ovo da pečemo metal kao našu radionicu i možda prebacim tu smitija. Da, mislim da ću tu prebaciti smitija. Ali o tom potom. Prvo idemo da spavamo, a onda se bacamo u avanturu. Ok, opet. Onda se bacamo u avanturu. Mislim da je svanula. What? Neće se otvore, ljudi. Evo ti. A sad je hoćeš? Sad hoće, ljudi, gledajte. Kad ga obojimo, on hoće. Inače, da, obojio sam i ovo. Samo se ne vidi, ne znam iz kog razloga. Ali vidite ovdje dole, vidi se kao da je obojeno. Sad htio sam da vidim, želim ima level, nice. Idi stavim. Ok, uplaši me. Dobro bi, polako. Ok, idemo da nađemo, jesam ja rekao da ima na 65. level onaj reviving fondacija, odnosno platforma, koju bukvalno, mi uzmemo, na primjer, gledajte, umre nam, na primjer, Kozmo, ne daj Bože, nemojte, molim vas, otvorimo ovaj prozor, umre nam Dodo i mi mu uzmemo ovo ovdje, vidite. I onda, kad mi to stavimo u taj reviving respawn ili foundation, kako ga već nazovem, stavimo ga tu i onda revivamo. Na primjer, sad ću vam pokažem, mislim da sam se kupio od Argentivis, jest, evo ga, to je od Argentivis i sad ga ja stavim, kliknem dugme i on se stvori. Tako napravit ću tu negdje zatvor kao. I onda revivamo, na primjer, Titanosaurusa, ljudi. To je bilo super. Ok, idemo sad da vidimo za Dodo idemo sa Glim jer on je najjači. Jesmo poneli mi strelice? 21, bit će dovoljno. Ajde, stavi ih. Stavi ih. To je to. Znači 4 Doda maksimum. Ok, idemo mačku. Come on, skoči. Nije, fuck. Profil sam, ok. Evo ga. Prvi Dodo. Samo da vidim trenutak. Pasiv. Come on, Bunny. Za malo da umre. Ok, šta ti tebi treba? U stvari ja imam već. Pa ne baš sve da prebaciš, ali ok. Ok, te imao je sve, nice. Jel jedeš? Ok, pripitomio je se, nice. To je bilo brzo, pazite kako hoda. Ok, idemo, da ga stavimo. Ok, ubaci unutra. To je to. Lepo spavkaj, druže, idi na, znači stop. Pasiv svi. Ok, šta sam? Želim sam, pini vodičku. Evo ga drugi. Sve to čuo Raptora. Moram da idem da ga ubijem. Na trenutak, evo ti to. Ok, da vidimo ovaj. Na ovoga mnogo treba. Evo ga, pripitomio se, nice. I tu prati me, gdje je ovaj, evo ga. Tebe ne mogu da... Ok, pokušaj da me pratiš. Možda. Skok. Jel snimam ja? Ok, snimam. Come on. Novi učesnik, ok. Samo trenutak. Stop. Ok. Novi član naše 69 grupe.
Izvolite ovdje. Izvolite. Zatvori vrata. Samo trenutak ustani. Okej. To je to. Come on, gdje je ovaj drugi? Nismo ga valjda izgubili. Tu mene neko prati, neko... Okej, Dodo... Šta? Okej, ubili. Zašto kreće muzika? Su ga to stvarno ubili? Da. Mislim da su ga ubili. Ti si ga ubio. Ma imao ja tebe da ubijem. Beži tamo. Ok, da vidimo ima li još negdje Dodo. Ok, Dodo, yes. Naš početni član. 69. Ok, jedi. Daj će to da ti bude dovoljno. Nadam se doći. Šta je bilo, mačka? Maco. Ugly. A? Jel ima nekog? Jesi pripitomio? Nisi još. Imaš ti da jedeš uopšte? Ti imaš... baci to. To mi ne treba. Nogice, to ću ja da uzmem. To truo meso isto ću ja da uzmem. Ok, budi tu. Jesi pripitomio ovaj? Nije još. A mogu tebe da ofarbam? Ne mogu, patetik. O, nisi pripitomio. Ajde. O, evo ga. To je to, uzmi ga. I krećemo, come on. Ok, inače ljudi, teo sam da ogradim ova 3 ulaza, onaj tamo, ovaj ovdje. What? Ok, brana. I ovaj ovdje da ogradim jer dolaze opasni dinosauri. Na primjer, došao je odavde, mislim da je došao Spinosaurus, ne to ovdje. Mislim, dobro, ubio sam ga sa Aglijem, ali ipak. Ok, čekaj. Ok, stani. Svi ovako. Ovo. Sad moram da vam stavim. Ok, idi ti na Enable Wandering. Ti na Enable Wandering. Ti. I dođi ti. Oh fuck, zaglavio sam se. I ti na Enable Wandering. Daj ste svi na Enable Wandering, znate. Ok, imamo female i 2 male, u stvari 1 male. Danas ću ja, odnosno Kozma. Da li, dođi vam, Kozma. Znam da voliš... Čekaj, zatvori vrata. Evo se. Kaži ljudima da stave like. Ideš ti ovdje. Ali samo na sat vremena, znači ni manje ni više. Enable Wandering. Ok, dok oni to rade, sad hoću... Šta hoću? Hoću da vidim, napravim foundation od drveta. Mi imamo 3, nice. I ovo će nam trebati. Sad da vidimo kako ćemo mi to da napravimo. Flekice, dođi vamo, ne tu. Ovi rade stvari u najveću. Ok, dođi vamo. I mislim da ćemo polako da krećemo da se spremamo, znate, za bossa, odnosno za Pterosaurusa. Možda odavde negdje ovako. Da li se lepo uklopilo? Ja mislim da se lepo uklopilo. Je li je? Znate šta, lepo se uklopilo. Ok, idemo samo ovdje, bam. Napravi još jedan, ja mogu da pravim? Ups, ne mogu. Ok, čekajte. Ok, da vidimo sad ovdje. Da će to lepo da izgleda. Lepo će da izgleda, super. Sad. Neto. U stvari, pa ono može po ovome. Pa zašto sam ja potrošio
Ok, nema veze. What? Aha. Tu. Tu. I tu. Ok, to je to. I ovdje ćemo sada stavimo ovo. Samo kad bi imali, treba nam još 2. Su napravili ove stvari. Napravili su ljudi stvari, gledajte. Fertilizovano je. Kozmo, jesi to ti napravio? Dođi vamo. Moramo da vidimo da ga izlegnemo. Ovdje ovako. Drop, brzo. Si ga pojeo, nisi ga pojeo. Ok, inkubirao se ljudi. Da vidimo samo... kako mi to da vidimo? Ok, ne možemo još ništa da vidimo. Ali inkubira se, super, nice. Otvorio sam vrata, nice. I to sam zaboravio. Šta sam... Aha. Ljudi, puno stvari ima, nisam ja kriv. Ok, treba mi drvo, to je to. Touch fiber uvijek imam. Ok, napravi još 2. Oh, fuck, 3 sam napravio, nema veze. Ok, to je to. Ovo lepo izgleda. Samo da vidim ovo da stavimo. Gdje da ga stavim ljudi? Ovdje negdje. Ovo mislim da treba puk da se stavi i touch. I onda se napravi ono fertilizer, kako se već zove. Ok, da vidimo sad šta nam treba za ovu furnace ovo. Stone, flint, height nije problem, wood nije problem. Mislim da sve imamo. Ako se ne varam. Sad ćemo pogledati. Ok, kamen imam. To imam. A koliko treba flint? 5, ok, imat ću. Hide imam. To imam. Što mi još treba? Wood. Wood nije problem. 2, 3. Šta će mi fali? Ok, flint će mi fali. Oh my god, stvarno nisam snimio kako su se izlegli. What? Oh my god. Ja stvarno ne mogu da verujem. Bukvalno sam pričao bez razloga. Ti imaš level, nice. Idi u heal. Ova će sada se izlegne za 20 sekunde. Tako da to je to. Ok, ajde. Bilo je lepo epizod, sad ne znam da li će ovo da im smeta, možda izađu, znate. Ok. Ok, da vidimo. 3, 2, 1. O, evo ga, ljudi. Claim Dodo. Idi, u stvari ne. Evo ti bobice, jedi. Jedi, mali čovječe. To je to, imamo ljudi male Dodoje. Ovo počinje da... Ovo, znate. Otvori malo prozor. Jer ovaj Dodo može još da ručka. Evo ti 75. Tebi treba još malo. Sve ti ne možeš da nosiš. Inače, onog malog što smo ovdje stavili... Gdje je on? Evo ga. Zašto kao da čujem korake? Kreće vrućina. Ljudi, kreće vrućina u igrici. Meni je već vruće, znači ozno ih se sve. Plus 40 je napolje. Gdje ste vi? Evo jedan. Evo ti hrana. Beži tamo da prođem. I tebi evo hrana malo. Ok, hot. Znam da sam hot igrice. Ok, prođi kroz vrata. Valjda će da... Znate da su radi ono. Ok, pini vodičku, idi. Sveži se. Ok. Ok. Ok, evo nas. Ok, to je to od epizodu. U stvari ne.
Idemo ljudi da napravimo ovdje sad kuću, odnosno napravit ćemo, šta sam, glavno, ok, idemo sad da napravimo ovo. Kako ćemo sad to da napravimo? Ja iskreno nemam pojma. Mislio sam da srušim ovaj zid. Oh my god. Ok, ovo je baš bolelo. Da vidimo sad wood. Wood nam treba, yes. Fiber, to. Čekaj, prvo da vidimo šta. Treba nam prvo rampa, yes. Onda, šta nam još treba? Treba će nam ovo. To, vrata. Ljudi, znam da sam hot, ali moram. Sorry. Ne na tebe. Ok, da vidimo sad kako sam ja to zamišljao. Ne znam ni ja. Treba nam... Fuck, čekajte. Ok, to je to. Baci to ovdje. Jedan ovdje. Pazite sad ljudi. Ovo je samo genius. Znači ovo niko nema. Pazite sad. Ovdje ovako. Ok, kako sad ja ovo da stavim? Evo ga. Yes. I sad. Pazite sad. Šta sad? Ovdje. Nije na pogrešno. Super. Prvi put. Tu. Pazi, ajde. To je to. Ajde, stavi se proklet bio. Ok, da li će ovo da bude dovoljno? U stvari ne znam, ok. Baci baklju. Ovako, sad stavi ovdje zid. Kako sam ja ovo zamišljao uopšte? Ne znam. Možda ovako. Ne to. Druga strana. Pa kao sad staviš zid. Please, to je to. Jedan ovdje. I drugi tu. Ok, baci baklju. Sad, kako ćemo ljudi ovo da napravimo? Ja ne znam kako ovo izgleda. Ok, morat ću i ovo da srušim. My god, materijali. Ovdje ću od drvo. Znam ljudi, znam. To je to. Big brain se vratio. Ok, napravi ovo. Da li je to potrebno? Mislim da jest. Znači, ovo samo genius, ljudi. Pazite sad. Ok. Ako ovo ne može da se pokrije, ja ne znam. Uzmi ovo drugo, ne znam koje treba. Pazite ovo. Aha, mogu da kao da okrećem. Pa, žabe mi je to, ljudi. Kako da namestim sad ovo? Možda ako... Ok, nemoj da izađu. Ovaj deo mi se sviđa. Sad ovdje, kako ćemo ovdje napravimo? Ok, mislim da sam skonto. Ako ovo sad stavimo ovdje... Fuck, napravno. Pogrešno. Ako sad... Ovo ovdje... Se slaže? Nekako se odvaja. Ili ja samo zamišljam. Ne. Znate šta, dobro. Sad stavimo ovdje zid. Samo trenutak, bam. To
to je to ljudi, naša baza. Ovdje sad otvorimo i... Znate, pup. Ništa. Ovdje ću morati napraviti još. Čekajte, samo trenutak. Ok, let's go. Da vidimo. I kiša je počela. Nice. To volim da čujem, znate, kišu. Tu i tu. To je to. Sad ovdje stavi 1, 2, 3 i 4. I ovo se ne slaže. Fuck, ne slaže se. Ma dobro. Oh my god, ovo je savršenstvo. Samo trenutak, daj mi baklju. Jesi ti to pojeo baklju? Kako te baci? Uzmi baklju. Ok, da vidimo sad kako to izgleda. Ovo sam radio cijelu noć. Ovdje ću stavim nešto. Znate, neki zidovi možda. Ali ok, ovo pristojno izgleda. Sviđa mi se. Još ću da ne doradim, a o tom potom. Ok, ovdje bi završio epizodu. Ako vam se svidio klip, postavite like, share, subscribe, podelite ovo s vašim drugarima. A mi se vidimo u nekoj sljedećoj epizodi. I'm out.